Hey! Yatutongwisa, hayi utongwisa, yatutongwisa. Ngizama kokoti. Lalela, akusi guest house la. Hayi. Awukulala emuntu, akunathi umsebenzini. Ngithatha inephu, hayi kusingilele. Just nje ngizama kuphumuta lamehlo. Ucabanga ukuthi so vacation house la yini? Angikho ku vacation ngithi ngithatha inephu. Uyangiva mos? Inephu? Usinje kancane. Uyathi ukuthi nawungena nje bekungikhali ngicela ukucimeta kuvalele liso leli. Maye ngitsini ngiyaphumula. Hamba usebenza ama-wine farm ngaleko Cape Town udonasa ama-wine. Lokhu Hayi ungakana phisi man kanti indzaba na kungena nje nokuvulwa umnyango. One awukhokoti. Two sekufuna yilo kunye shem. When Madam Speaker, it's a no for me. It's a no for me. You can unathi usizakwe vele usizakwe uyabona. It's a no. Ulala sebhedini ebelungu. Ulala nengubo yami. Ulala unathana letshwala ami ledurile. Ebodi, it's a no for you. Angiyavuma. Mara lento le unkosi naye ngathi solo ukuthi ngiyivulele. Hayi yibi inkosi. Yibi lento. Ewona uyinatha kanjani yona le? Angeke. Thatha tshwala bakho angisanankinga nabo. Ngi-right. Kwami bengifuna nedi ukuthi sasela inephu kancane nje ngithi. Ngiyachaza angikho ku vacation. Nedi ngiyathi phumulela mara wena awunginiki ithuli.